Dilolostro YouTube channel la hi le xigodini tshikelela kunupu leyi nga tsariwa leswaku subscribe na xitlokwana u fike kona exigodini xa Mampela hi bombisa ririmi rero. Xongi munhu wa munhu na vafana vakwe Salani the producer na Panyasi va tikomba se va yime ku lunga ku va hi nyika album ya lembe ra 2023. Hi ta tsundzuka leswaku hi tivisiwe leswaku album ya Xongi ya lembe ra 2023 yi ta huma hi Mhawuri, naswona hi tivisiwe leswaku album ya Xongi ya lembe ra 2023 yi ta tirhiwa hi Panyasi na Salani the producer. Se hi voni Salani the producer a fika posta ka xiyenge xa mabulu xa Facebook laha a nga vekela swithombe swa yena na Xongi munhu wa munhu na Panyasi va ri estudio. Se xivutiso i ku xana Xongi u ta swi kota ku va a pfala album yakwe ya lembe leri nga hundza ke? Hi ta tsundzuka leswaku lembe leri nga hundza u humese album leyi thyiwe leswaku Joko ra vutomi, kasi eka album leyi a ku ri na njhamba ya munhu wa munhu leyi nga fika yi ba bembele. Ndzi nga vula leswaku u fike a katekisa rixaka ra Vatsonga hi njhamba ya munhu wa munhu leyi nga khapela ni le ka tinxaka tin'wanyana. Tanihiloko hi swi tiva leswaku Xongi munhu wa munhu loko a ta va hambana na Rhulani the producer, tanihiloko Rhulani the producer a ku ri vona lava va humelerisa vunanga bya yena malembe ndzhaku. U kumeke a soriwa swinene, van'wana va vula leswaku Xongi munhu wa munhu hi ku wa ka yena, kambe a swi fikangi swi endleka hi ndlela yaleyo. U fike a ba njhamba ya album leyi nga fika yi ba bembele swinene. Se hi ku eka lembe leri nga hundza u fika a ba album yi ba bembele, xana u ta swi kota ku va a yi pfala lembe leriwani ke? Kambe loko hi languta vanhu lava nga ku tirheni na yena i vanhu lava nga na vuswikoti swinene. Panyasi ha swi tiva leswaku u humelerisa na vunanga bya Mr Post, kasi na Salani the producer na yena i munhu loyi a humelerisaka tinsimu to tala leti nga fika ti va tinjhamba swinene. Se ndzi na ku pfumela leswaku loko va hlanganile va nga hetisela swa matimba na le ka lembe ra 2023. Kasi tolo eka nongonoko wa Next laha ku ri na mininjhere leyintshwa ya xiyimbeleri Papa Rhulani na Papa Rhulani va ri karhi va va na mburisano na Chavi CMC. Salani the producer a karhi a burisana na mininjhere leyintshwa ya xiyimbeleri Papa Rhulani laha a va tshembisana na ku mininjhere leyintshwa na Papa Rhulani va ta n'wi vhakela estudio ku va va ya kandziyisa risimu kumbe tinsimu. Laha hi nga vona Salani the producer hi nga ka nga swi tsakeli kahle ku va a tirhisana na mininjhere leyintshwa ya xiyimbeleri Papa Rhulani. U sindzisa ku vula leswaku xiyimbeleri Papa Rhulani loko xi lava ku ta estudio xi fanekele xi ta na lekker stylist. Leswi hi la ta avelana na n'wina eka Dilolostro YouTube channel. Loko mu nga se subscribe eka channel ya hina hi kombela nseketelo wa n'wina. Eka n'wina mu nga subscribe hi ri xandla ehenhla ka xin'wana xandla. Nseketelo wa n'wina hi wu khensa hi tlhela hi vuyelela. Laha ka Dilolostro YouTube channel hi le xigodini, leyi i channel ya n'wina ya ka Gaza. Dilolostro. Ndambavisa malowa.